Ibu Hajat ya, salam hormat kami, salam mulia kami buat Ibu Hajat. Ini khusus spesialnya lagunya buat Dedi Ahmad Arkan ya, ada alamat anak soleh. Sudah hafal semuanya? Soleh iku papa ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane halus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Alamat anak soleh bersama Sobirin Entertainment untuk Anda. Allahumma sholli ala Muhammad. Joget nggak apa-apa, joget di sini sama Akang. Ayo joget yuk, sama-sama yuk. Ayo, sini, sini semuanya. Sini, anak soleh semuanya ini. Ayo cepetan sini. Assalam. Ayo joget gak apa-apa di sini, ayo. Alamat anak soleh iku papa anut ing syariat kang dihin lisane alus nandikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Shalawat sama-sama yuk. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah syari wa daraji wa daraji al-fatihi Allahumma salli wa sallim alaihi rabbal alamin ya hailal judi wa karam. As-Sabirin Entertainment, tangannya diangkat yuk semuanya yuk, sama-sama tangannya. Syani wa daraji Al-Fataji Rabbal alamin ya uhailal juri wa karami. Spesial buat Ibu Hajat, Masya Allah, terima kasih Ibu Hajat, Bapak Hajat dan keluarga spesial ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh buat Ahmad Arkani.
Iku saking ulama awe pitutur alamat bocah engkang gawe jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamat bocah gawe jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamat bocah gawe jujur. Muga-muga kita iso ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Muga-muga kita iso ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Sholawat sama-sama ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabi'al jadi wa daraji al-fatayyaji al-fatayyaji radal alamin ya uhayyal judi wal karami. Boleh minta tepuk tangan adik-adik, Masya Allah. Pinter salawat semua ya.